Ja nemam osnove kulture. 90-ih bili isključivo politički, ali šemo to što su politika u 90-ima pripadala dijelu pop kulture, nažalost. Toliko integrirala i Imaš crkvu, imaš vatrogasni dom, a imaš jednu malenu kapelicu. Znaš, kad ne bi bilo, najbolji tulumi na selu u Sloveniju postoju ovim vatrogasnim domovima. To je vatrogasni tulum se zove. A tamo se počne reprodukcija slovenačkog naroda, gdje ima slabog piva, slabe žene, pardon, slabe hrane i tako dalje. Sve je puno masno, tamo se ljudi poševe. I onda, ovo radi na pozitivnu statistiku slovenačkog naroda. Ako toga ne bi bilo, mi se ne bi reproduktirali. Ja, to je istinito.
cijelo vrijeme. Pa nije, zato što sam Strašno. I barbarski slovenački običaj. Ali te bude došlo bez brige. Ne, odbijam da uzmem. Ali ja to isto došlo. Ovo je još dobro, znači niko nije pijan, onda piješ bez beda. Potom pijan, danas se više ne daš tako radi vidiš. Neću pokleknuti. Si lijepa brena. Ajde dušare! Ajde dušare! Dosta. Ajde Marina, ajde! Ajmo dušare! Za Hrvatsku! Za Hrvatsku propala tamo.
Hey!